Ngiyanibingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Today bazalwane senza ke isifundo sethu sokugcina. Kuningi bazalwane sikufundile. uNkulunkulu kuningi ngibulile nasangibula futhi as usiqhubeka sifunda. uNkulunkulu kuhlezi ukusha njalo izwi lakhe ngendlela eliba iyona empilweni zethu bazalwane. uNkulunkulu uyasithanda kakhulu. Sitholile kuningi sikufundile bazalwane kulama series lawo, hoping ukuthi sizokwazi ukunderstand and make necessary changes and preparation bazalwane for isikhathi esizayo, for itest lesikhulume ngayo le ezayo, because the whole purpose lezi ifundo bazalwane was so that sizokwazi ukuba prepared, abazalwane bonke babe prepared ukuthi lesikhathi esizayo benze isinqumo correct mangabe isikhathi lesifika. Na kanjalo bazalwane sathola ukuthi ke le test isiseduze kangakanani ukuthi ifike. Sathola ukuthi isikhathi sokwahlulela kuningi bazalwane ke esikutholile. Ngiyazi bazalwane ukuthi lezi ifundo lezi okuningi ngikusheshisile okunye ngakukhela phezulu, but bengenzela ukuthi sikwazi ukuthi yonke into ibe condensed kahle kahle. Le ifundo kufanele ngabe zu 20 something ngendlela eziningayo noma kukhona izinto ama nitty-gritties asuke khona la ekuchazeni zonke lezi zinto lezi. Okunye ngikukhele phezulu, but yikho ngifake inamba lapha ku WhatsApp ukuthi so that sizokwazi ukuthi you have any questions imibuzo ethize nikwazi ukuthi niphose lapha kwilokhuzana ku WhatsApp so that sizoqhubeka ngomusa uNkulunkulu, hoping ukuthi esikhathi siqhubeka kunezinye izifundo engizozenza mhlambe to add kulezi ezikhona esizenzile ukuze kucacise okunye more and more. But ke uNkulunkulu uyena wazi ukuthi isikhathi soba naso yini sokuzenza zonke lezi zinto lezi nama means azoba khona yini. But ke hoping ukuthi konke kuzokwenzeka ngokuthemba uNkulunkulu. Amavesi soqala ngawo bazalwane namhlanje ilapha kuSambulo chapter 20 verse 1 kuya ku verse 3. Ngase ngibona ingelosi yehla eZulwini iphethe isihluthulelo sakwalasha neketanga elikhulu ngesandla sayo. Yambamba uDrago inyoka endala engumhlebi nosathane, yambopha iminyaka eyinkulungwane, yamphonza ke kwalasha, yamvalela phakathi, yamqinisa ngophawu ngaphezulu kwakhe ukuze angabe esadukise izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokho kumelwe ukuba akhululwe isikhashana. Sambulo 20 verse 1 to verse 3. Lana bazalwana ukukhulunywa ngesikhathi la usathane eyoboshwa khona iminyaka eyinkulungwane. Now ukuboshwa kwasathane ngifuna sikunderstand bazalwane la umufunda la amavesi uthi ngeke uzokufika ingelosi ezofika ibambe usathane imbophe ngamaketanga. Lana kukhulunywa ngama chains of circumstances bazalwane. I don't know if iyiphi indlela engayibeka ngcono ukuze mhlambe sibeke ibe simple noma ibe lula. Izimo eziyobe ziyenzeka around usathane ezokwenza ukuthi abopheke, ngoba uyobe ngasenakwazi ukuthi adukise izizwe ngalesi sikhathi lesi. But ngizoexplain le part le khona sizoyithola kahle ukuthi ngichaza ukuthi mengisho kanje ukuthi ama circumstances lawa ayobe edala ukuthi usathane abopheke iminyaka eyinkulungwane. Lesikhathi sofika nini bazalwane? Sifika lesi sikhathi lesi ngenkathi uJesu ebuya bazalwane ethatha abantwana bakhe eyanabe ekhaya eZulwini. Labo ababi bayofa bonke bazalwane, akekho yosala. Bonke abantu babe beyigingqane emhlabeni wonke, akekho yongcobo omunye. Bonke babe beyigingqane emhlabeni bebulawe inkazimulo kaNkulunkulu nazo zonke ama events abenzeka nokuzamazama komhlaba njengoba sike sikhuluma ngeinhlupho lezi ezisikhombisa leading up to ukubuya kwaJesu, ukuthi ke yizo izinto ezobe zibulale bonke labantu laba inkazimulo kaNkulunkulu, njengoba uPeter na uPetro wesibili kade echaza na ukuthi yonke into izoncibilika noma izobhidlika konke kuzophela bazalwane. And uma sekuphela konke usathane uyobesele kulomhlaba nengelosi zakhe bengakwazi ukudukisa umuntu, ngoba bonke abantu kade bebadukisa bafile, nalabo kade bebashushisa abasekho emhlabeni uJesu ubathathile basekhaya eZulwini bayobusa noChrist iminyaka eyinkulungwane, doing something else futhi esongena kuyona. So lana bazalwane siyathola ukuthi usathane uyobehleli la emhlabeni ebuka ama results
rebellion yakhe noma ukuvukela kwakhe umbuso kaNkuluNkulu, ebuka idingane zabantu, amabhilidi, imizi kubhidlikile yonke into, umhlaba is in darkness, and ayikho into angayenza ngaphandle ukuthi abuke nje ahlale epanishekile kuleyo minyaka eyinkulungwane. There will be a great day of depression kusathane, iyomhlumeza ngendlela esimangaliso le part lena bazalwane le yasathane ela iminyaka eyinkulungwane ibuyela kulembuzi leyana ekuthiwa uAzazeli, la khona engabulawa ethathwa iyiswe ehlane. Uma uzofunda lapha uLeviticus uma bukhuluma ngeDay of Atonement kanjalo uLeviticus nje bazalwane, I think u16 no chapter 23 as well mekhuluma ngosuku lokubuyisana. Now uSathane ube ngabulawa, but at that moment zonke izono asekazenza, he will be punished for them. Azenzisa abantwana baNkulunkulu abangcwele ngalesa sikhathi lesiyana. He will be left in that wilderness, noma kulelo hlane lomhlaba nje uyihlane wonke, ukuthi atholane nama consequences okwenza kwakhe. Now ngifuna ukuthi sicacise ngamanye amavesi atholakala ke kwezinye indawo eBhayibhelini ukuthi lesikhathi lesi kube kuyisikhathi esinjeya uSathane eyedwa emhlabeni, isimo somhlaba siyinto le ngiqeda ukuyichaza. Mufunda uJeremiah chapter 25 verse 30 ka 33 uthi, manje prophetha kubo onke lamazwi, uthi kubo, uJehova uyakuduma ephezulu, aliphumise izwi lakhe esendaweni yakhe engcwele, uyakuduma nokuduma phezulu kwekhaya lakhe, amemeze njengabanyathela iwayini kubo bonke abakhileyo emhlabeni. Umsindo uyakufinyelela emkhawulweni womhlaba, ngokuba uJehova uyamelana nezizwe, uyahlulela inyama yonke, kepha ababi uyakubanikela enkembeni. Usho uJehova, usho kanje uJehova Sebawoti, uthi, bheka, okubi kuyaphuma kwesinye isizwe kuye kwesinye, nesivunguvungu siyakuvuswa emkhawulweni yomhlaba. Ngalolo suku ababuleweyo bakaJehova bayokusukela komunye umkhawulo womhlaba baze bafike komunye, abayokukhalelwa, abayokubuthwa, abayokumbelwa, bayakuba ngumquba ebusweni bomhlaba. Lesigameko bazalwane sikhuluma ngokubuya kwenkosi uJesu, njengoba lisho ilukhuzana athi uNkulunkulu akaprofethe uJeremiah lapha ukuthi uNkulunkulu uyofika ngomsindo omkhulu ngokuduma okumangalisayo. Bese yachaza ukuthi laba babebulewe, the slain of the Lord, laba babebulewe uNkulunkulu noma inkazimulo kaJesu ngenkathi efika, kuthi ababegcwele umhlaba wonke, akekho obakhalela, akekho futhi obambela, akekho obangcwaba, but bawo umquba ebusweni bomhlaba. uSathane bazalwane uyobebuka yonke lento le ukuthi namba babe akade eba deceive noma ebakhohlisa, and sebefeel akasakwazi ukubakhohlisa manje, njoba kade sebenza uSathane iminyaka emingaka edukisa ebulala abantu enza yonke imikhuba le. For the first time uNkulunkulu uzomenza ukuthi angabe sasebenza because he has been active. Uyoba nje emile ecabanga isikhathi esizayo sokwahlulela kwakhe kokugcina la khona eyobulawa khona ingunaphakade. That is what he will be waiting for, and umhlaba uyobe uyinto eyihlane kabuhlungu kangaka. uJeremiah 4 uqhubeke futhi nayo lento le 23 verse 26 uthi, ngabuka umhlaba bheka wawuyize, wawungena lutho, nezulu lalingena kukhanya. Ngabuka izintaba bheka zazamazama onke amagquma anyakaza. Ngabuka bheka kwakungekho umuntu, izinyoni zonke zezulu zazibalekile. Ngabuka bheka izwe elivundileyo laliyihlane, nemizi yalo yonke yayidiliziwe ebusweni bukaJehova naphambi kolaka lwakhe oluvuthayo. Kukhulunywa ngolaka laNkulunkulu nkathi uJesu ebuya ngolaka olukhulu njengoba kade sifunda kwisambulo chapter 6 lana sikhulunywa ukuthi bekhala abantu bethi mawanani manje ngolani phezulu kwethu nesifihlo lakeni lohleli phezulu ohlezi esihlalweni sobukhosi newundlu. Lana kukhulunywa ngaleso sigameko leso bazalwane iBhayibheli ukuthi likhuluma ukuthi ngenkathi uNkulunkulu efika ngolaka lakhe through Jesu Christ la kuthiwa ke
konke kuyobhidlika and bese kusala kumnyama bazalwane and kuyobe kuyikhaya likasathane leli iminyaka eyinkulungwane forced to look at the results wento ayenzile kule minyaka eyinkulungwane. So njengoba sichazile bazalwane ukuthi ukuboshwa kwasathane is circumstantial. Ama circumstances akhe adale ukuthi abe setilongweni lokuboshwa. Lengelosi le signifying ukuthi ke uNkulunkulu will be placing usathane kwisimo sokuthi akakwazi ukushiya lo mhlaba ufuneka ahlale kuwona iminyaka eyinkulungwane engakwazi ukudukisa umuntu. But kuthiwa uyovuswa noma uyokhululwa isikhashanyana kuleli tilongo leli akwazi ukukhohlisa abantu ke ezisizothola. Na umbuzo ke bese uthi ke laba abangcwele baphi ngalesikhathi? Ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla kepha bayokuba ngabapristi bakaNkulunkulu nabapristi bakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. So while uJesu efikile bazalwane emhlabeni badestroyeka abantu ababi wabathatha uJesu abangcwele bayikhaya eZulwini bayobusa naye iminyaka eyinkulungwane while usathane la emhlabeni for iminyaka eyinkulungwane naye eboshiwe. Usathane akakwazi ukufinyelela kulabo abangcwele, akwazi futhi ukufinyelela kulabo abafileyo ngoba bafile akakwazi ukwenza lutho kubona. So leso sikhathi leso bazalwane sihlukene kanjalo. Now abangcwele njengoba beseZulwini bebusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. Lana isigaba sesibili sejudgment. Ake siyakhumbula bazalwane ukuthi ithe judgment ihlukene kathathu. Iphase yokuqala ile esikhulume ngayo kwi previous lesson la khona iqale ngo1844 iziyofika ekhathi umusa uvalwa uJesu abuye. Then le phase yesibili ile yamanje la khona kuyiminyaka eyinkulungwane khona abangcwele benoNkulunkulu benoJesu behlulela ekhaya eZulwini. Wasekorinte bokuqala chapter 6 verse 2-3 uthi anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na kakhulu ke okwalokhu kuphila. uPaul lana into echaza abazalwane ukhuluma lesikhathi lesi se1000 years eZulwini la khona abangcwele beyobe benikwe ijudgment ukuthi bayokwahlulela izwe kanye nezingelosi. Na izingelosi abayozahlulela akuzona ingelosi lezi ezingcwele ezahlala noNkulunkulu but kukhulunywa lezi ezingelosi eziwe noSathane ezawa noSathane nalabo abangazange bazibangene eZulwini. uDaniel 7 verse 21 no verse 22 uthi ngisabheka lolo phondo lwalwa nabangcwele labahlula waze wafika umdala wezinsuku abangcwele bophezulu konke banikwa ukwahlulelwa. Kwafika isikhathi sokuba umbuso ube ngowabangcwele. Same thing eshiwo bazalwane la ukuthi they are given a judgment banikwa ukwahlulela abantwana baNkulunkulu kule process la bebusa khona noJesu iminyaka eyinkulungwane. Now into ebalekile kulesi sikhathi lesi bazalwane ukuthi lapha iminyaka eyinkulungwane is so critical ukuthi sibheke kanje ngoba eZulwini mesifika khona ukhona abantu ozobafica lapha obongayitshela ukuthi uzobafica khona. Kanjalo futhi kukhona abantu oyothi umufika kuthi abekho okade uneshow ukuthi abazalwane abathize ngeke bangasale eZulwini noma abafundisi noma umfundisi wakho noma whoever why engekho eZulwini. Yila khona kuyovula incwadi khona kuvula ama record bazalwane eZulwini ukuthi njengoba ubona nje lo ombone la oyitshela ukuthi akufuneka bekhona wafa wena wasala waphenduka wakhetha inkosi njengomsindisi yize kade umbulali ekanjena eyilento le but wahamba waphenduka wakhetha inkosi wasindiswa. Yikho la uyomangala uthuke but uyombonga uNkulunkulu ukuthi hayi inkosi ngiyabonga ukuthi wenza into enhle kangaka ngokuthi umuntu kade ehluliwe emhlabeni noma esahluleki but kodwa nangu la ekhaya eZulwini. Kanjalo bazalwane nalabo ekade sitshela ukuthi bangcwele ebefune ngabe bala ethi mase kuvulwe incwadi kuthola ukuthi no bebe nesimo sokuba ngcwele ingaphandle kodwa ngasese bekhona imikhuba kade bebhizi nayo ebumnyameni. Abanye behamba izinyanga behamba beyothwala benzani
benza yonke imikhuba le noma benza bethakatha noma whatever into abayenza abantu ngasese, whether ukuphuza noma uwenza imikhuba nani zonke izinto bebezenza ngasese, beyazi imiso zaNkulunkulu. So ngamanye amazwi bazalwane, la kukhulunywa ila khona kuyocaca yonke into ibe sobala uvele, and then bese siyasho ukuthi inkosi uwahlulele kahle lo muntu noma bebonakale right kodwa akadeserve kuba la. Esinye isigameko esiyoba khona eZulwini, nakhumbula ukuthi uphakathi kwalokhuzana kwaStefano, uStefano wakhanda ngamatshe noPawuli. uPawuli kuthiwa inkathi uStefano ekhandwa ngamatshe, uPawuli wayegada ingubo zalabo abakhanda uStefano ngamatshe. uStefano wabona uPawuli lapha eSawuli eyingxenye laba ababeshushisa abantwana baNkulunkulu. uStefano uyothuka mefika eZulwini athi hawo uSawuli njena emhlabeni wayeshushisa amakhola. Then incwadi ivukula ukuthi uSawuli lo wahamba waboPawuli and waphenduka washumayeza abantu, wabhala incwadi eBhayibhelini lezi abakhola afunda ngazo kwazi kwaba ekupheleni komhlaba. Athuka uStefano but amdumisa uNkulunkulu uthi Nkosi siyabonga amandla akho okuphendula isoni. So into ekanjalo izobe zenzeka eZulwini bazalwane. That is the phase yokuthi sidetermine ukuthi labantu labo akade bengekho indaba bengekho, nalabo abakhona indaba bekhona. That's the first one. Number 2 bazalwane, it has to do with the final destruction yesono nosathane nababi. Why ngisho kanje? Usathane bazalwane nkathi ona eZulwini. Usathane nkathi ona eZulwini bazalwane wa accuse uNkulunkulu ukuthi wenza iaccusation against uNkulunkulu njengoba waqala ngokumhleba, njengoba kuthiwa inyoka endala umhlebe. Up until lo kuhleba kwakhe wakwenza kwaba public eZulwini, kwagcina kuyi open rebellion noma ukuvukela okusobala. Na uNkulunkulu wayengekaza kwazi ukwahlulela usathane bazalwane, destroy, ngoba usathane wa accuse uNkulunkulu. Ngizochaza kanjani, ngiyazi lento lena ayisound kahle uma ngisayichaza kanje, but bear in mind bazalwane ilaleleni. Imagine uma ngabe uzofike wena ufike umangalela umuntu, uye enkantolo uthi uyomangalela umuntu, uyovulela icala. Uthi uyafika sekuyothethwa icala, lo muntu ozomangalela uye ohlele esikhalweni sokwahlulela noma oyijudge. Ngoba lo judgment bazalwane is unfair, ngoba the one who is being accused uye omahluleli. So uNkulunkulu created umuntu, mankind, omnika some of lelo gunya lokuthi uzobe uyena ozokwahlulela in place of uNkulunkulu. That is why umuntu mangabe uNkulunkulu emdala wamnika waba umfanekiso kaNkulunkulu ebe creation at the same time. Ngamanye amazwi umuntu uniwe iability yokuthi experience ukuthi kunjani kube uNkulunkulu, aphinde futhi azo experience futhi ukuthi kunjani ube creation ngoba udaliwe vele. In other words labazalwane, uma ngabe thina njengoba singabantwana sidaliwe nje, yabona lento leyo yomshado nokuthola abantwana bazalwane into engenzeki eyingelosini. Ingelosi ayikwazi ukushada bazalwane, ayishadelwa kanjalo. They are just beings that are created uNkulunkulu in that sense. Azizalani ingelosi, they were just created njengo Adam. But umuntu unikwe something different yokuthi akwazi ukwenza into ebizwa ukuthi iprocreation, ukuletha umuntu emhlabeni, ezingane ifike emhlabeni siyinakekela, siyibuke ikhulu developer, siyinika uthando lonke into. Ngaleyo ndlela leyo uNkulunkulu wayesinika iability yokuba njengayo ukuthi si experience ukuthi kunjani ukuba njengoNkulunkulu. uNkulunkulu edalile iuniverse yonke, edale idalwa zakhe nabantwana bakhe la emhlabeni. uNkulunkulu esinakekela, esilethile emhlabeni, esibona sidevelop, esinakekela, esithanda, esinika uthando lonke. uNkulunkulu ufisa ukuthi esiphila la emhlabeni si experience ukuthi kunjani ukuba njengoNkulunkulu. Ukuthi esibona ingane zethu zikhula, we are gaining that experience uNkulunkulu anayo, so that when we go kwi judgment eZulwini kule 1000 years sibe ne understanding ukuthi uNkulunkulu wayesengcindezeni engakanani
kulesimo sonke sokungena kwesono nani ebuka abantwana bakhe abathandayo nesacrifice ayenza ukuze sikwazi ukusindiswa. So in other words, we'll be judging between usathane noNkulunkulu as well, not just ingelosi leziyana ezawa nomhlaba, but also uNkulunkulu ukuthi wenza ukulungiswa yini ngokungena kwesono nako konke okwenzeka into azenza uNkulunkulu ezirecordwe eBhayibhelini through the history of this planet ne history yasono. Ngabe uNkulunkulu wenza ukulungiswa yini? Lento yasho usathane ngoNkulunkulu ngabe iyiqiniso noma iyamanga yini? At that moment we will prove usathane ukuthi uronge ngokubheka irecord la uNkulunkulu ukuthi God was righteous konke ama dealings akhe. He was righteous, wayilungile, wayemnene, wayenothando, wayinayo yonke into uNkulunkulu ngoba understanda ngendlela adila nayo ngedalwa zakhe njengoba nathi sakwazi ukuthi njengoba sidalwe ngomfanekiso wakhe sabona ukuthi sikhulise izingane zethu, sabona ukuthi kunjani ukuba njengoNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi mangabe esibiza ngabantwana bakhe sithanda ilento asuke yizwa njengoba nathi sibona sithanda izingane zethu ngothando lumanganisayo, sikhulisa, sinakekela, sinika yonke into kanjalo noNkulunkulu ilezo simo, except uNkulunkulu uthanda kakhulu wenathi thina singabazali. So at that moment kube kunaleyo decision leyo enziwayo. So sinikwe leyo ability to judge uNkulunkulu and to understand both sides. Si understand usathana ngala, si understand uNkulunkulu ngala, because nathi sizoni sahlengo ezonweni. So we have understanding on both sides, and ekugcineni iverdict yethu izothi uNkulunkulu be right but usathana ube wrong. And ngalondlela leyo siyobe sinika isigqibo sokugcina sokuthi isono masiqede, uNkulunkulu akabhubhisa isono nokufa nosathana umqambi waso nalabo bonke abamlandelile izingelosi lezi zobumnyama kanye nabantu abade bephila emhlabeni abakhethe ukulandela usathana. At that moment ijudgment isobe sinikiwe yona bazalwane, and yithi esofaka isigxivizo abangcwele sokuthi ababi nosathane they need to be destroyed forever ukuze sona singaphinde sibe khona kwi-universe kaNkulunkulu. That will be the judgment bazalwane eyokwenzeka eZulwini for 1000 years. Ihlukene kabili le judgment noma ngichazela ukuthi idila ke nale part yokuqala le ngikhulume ngayo yokuthi ngabe kwahlulelwa kahle yini kulesikhathi ka1844 kuze kufika manje, kuze kufika ekubeni kwaJesu, and also determine the meaning ukuthi ke the final overthrow noma the final destruction yababi ukuthi iyenzeke emva komphela kweminyaka eyinkulungwane. Na mesiphelele iminyaka eyinkulungwane ke yini ezokwenzeka emva kwalokho? Siyathola ukuthi ke manje ufunda usambulo 21 verse 2 3, ngabona umuzi ongcwele iJerusalem elisha wehla uvela eZulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshisiweyo ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ngase ngizwe izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabanakeli likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. So lana ithabanakeli bazalwane, the new Jerusalem liyokwehla lize la emhlabeni. In other words bazalwane, icapital ye-universe iyobi la emhlabeni. uNkulunkulu uyowenza iunion phakathi kwethu naye eyoba ingunaphakade. Siyoba njengengelosi njengoba uJesu wayechaza nje ukuthi we'll be like angels, we'll be staying with presence kaNkulunkulu for eternity. Yes, sobe si-engage kwezinye izinto, sihamba across the universe, si-explore noma sihambisa ubukhulu bwaNkulunkulu, but kodwa ikhaya lethu liyobe linoNkulunkulu ingunaphakade kwi-capital of the universe, kwi-Jerusalem elisha. And uJohane uyachaza ke iJerusalem ukuthi lihla kangakanani, likhulu kangakanani, lakhiwe ngegolide, amatshe ekhethelo nani konke lokho akuchaza. iJerusalem eliyothi lehla bazalwane, ababi bese beyavuswa nabo. Now ngenkathi bevuswa babi, usathane uyobe ekhululiwe isikhashana ngoba uyobe sekwazi ukuthi abakhohlise isikhashanyana, and uyobahlanganisa athi abahambe bayohlasela iJerusalem elisha. Why uNkulunkulu alethe iJerusalem elisha la emhlabeni? Yingoba bazalwane, when kuyiwa kwi-judgment efinal, ababi kufuneke bazi ukuthi yindaba belahliwe. uNkulunkulu ufe bazalwane, kumele bazi according to amabhuku nama-record ukuthi ngokwenza kwenu yilento enza ukuthi nilahlwe, ngoba bayovezelwa konke kusukela ekudalweni komhlaba kwehle kungena esonweni kuze kuvele ngisho nanoJesu elenge esiphambanweni.
ukuthi naye into uNkulunkulu ayenzela ukuthi ayenzela abantu ukuthi basindiswe but bakhetha ungalithatha leli thuba leli. And uma bembona uJesu elenga bazalwane esiphambanweni kuthiwa bayivumela bona ababi ukuthi ngempela uNkulunkulu wahlulele kahle kumele silahlwe ngoba asikwenza ngokulunga samukela usindiso osenzela lona. Lube yize usindiso walenza ngenxa yeinqumo esazikhetha. Ngoba wonke umuntu ufuna abe present bazalwane. Abasindisiwe kufanele babe khona nabalahliwe kufanele babe khona. Izingelosi zonke zaNkulunkulu kufanele zibe khona, izingelosi zasathane kufanele zibe khona. Wonke umuntu bazalwane at this final judgment kumele wonke umuntu abe present. Ukuze wonke umuntu abone irole ayidlala emhlabeni nakuzo zonke igameke ezenzeka in between. Uthi uSambulo 20 verse 5 ke 6 uthi abafileyo ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Abaphilanga baze phela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. Ubusisiwe umngcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla, kepha bayokuba ngabapriest baNkulunkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. The first part bazalwane ikhuluma ukuthi ke abafile abaphilanga yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Now misiphila iminyaka eyinkulungwane bazophila futhi again. And mase bephila bazalwane kuzoba khona le process le judgment. USambulo 20 verse 11 ke 13 uthi ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiweyo ezincwadini njengomsebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekuko ababekukho. Bahlulelwa yilo nalo njengokwemisebenzi yakhe. Bazalwane ukuthi sizwile le previous verse sifundile ukuthi abaphilanga emva kwazi kwabe iminyaka after iminyaka eyinkulungwane. Now isigameko la siyashiya ukuthi bayavuswa but bavusela ukwahlulelwa la kuthiwa incwadi zavulwa kwavula nanencwadi. Incwadi le enyavulwa incwadi yokuphila yewundlo bese kuba incwadi la khona kunemisebenzi yabe ebhaliwe khona echazayo ukuthi indaba igama labo lingekho encwadini yokuphila. Ngoba igama incwadi la yokuphila inamagama abantu abasindisiweyo bese ukuthi igama la amagama nje bengekho la ingenxa yemisebenzi abayenzile elotshwe kulezi incwadi lezi ezikhulunywa ngazo la ezivuliwe kulosikhathi lesokwahlulelwa. Then iSambulo 20 verse 7 ke 9 uthi ke nanxa isiphelile iminyaka eyinkulungwane uSathane uyokukhululwa etilongweni lakhe aphumele ukudukisa izizwe ezisemagumbini amanye omhlaba uGogi noMagogi azibuthele ekulweni ezimumo wazo ungangesihlabathi solwandle. Zase zikhuphukela ngaphezulu kobubanzi bomhlaba zakaka iqamu labangcwele nomuzi othandiweyo kwehlo umlilo uvela eZulwini wazidla waziqeda. In other words lana uverse 7 kuya ku9 ushwankathela ama-events la. But uma usufunda 11 kuya ku13 uya expand abazalwane la ukuthi kuzohlala while uSathane ebadukisa ukuthi abahlangane bahambe baye kuJerusalem bayolihlasela. uJesu avele lapha esihlalo sobukhosi, then labo uvule incwadi bathole ke ijudgment yokugcina. Lo judgment mesiqediwe bazalwane, and then bavuma ukuthi sifanele ukuthi singangena embusweni kaNkulunkulu ngenxa yezimo izinto ezibhaliwe encwadini lezi zikaNkulunkulu. Then ngalondlela leyo kuthiwa umlilo uyokwehla, lo mlilo musuwehla uyoba destroy bonke ababi including uSathane imbala. But into enziwe uSathane la, uSathane ukhohlisa labantu ukuthi bangakwazi ukuthatha iJerusalem. Ngenxa ukuthi ngendlela ababaningi ngayo uGogi noMagogi indlela ababaningi ngayo laba abalahliwe bazalwane bengalesihlabathi. uSathane uthi singakwazi ukulichitha iJerusalem. Sibaningi inamba, but ke bangakwazi ukwenza lokho ngoba uNkulunkulu wavela waziveza lapha and inkazimulo yakhe yabenza bangakwazi ukuqhubeka kwaqala ijudgment kanjalo as amavesi echaza. But siyathola ukuthi ekugcineni kwalowo judgment leyo yokugcina, final judgment leyo bazalwane, uNkulunkulu wehlisa umlilo. And muwehla umlilo bazalwane udestroya uSathane
nezingelosi zakhe nabo bonke ababi. Uphinde futhi udestroy nomhlaba, ushise uphele nya. Thambulo chapter 20 uverse 14 kuya verse 15 uthi ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyanwanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo. Kuleli chibi lomlilo wazana umhlaba wonke uyobuvutha. Njengoba ubona isithombe lapha ukuthi umlilo uyokwehla ushise umhlaba wonke. Hayi ukuthi umhlaba uyophela bazalwane ungabusaba khona, but it means everything ekade ikhona iyophela nya. Even nolwandle kuthiwa ngeke lisaba khona mabe ufunda isambulo. And ngaleyo ndlela leyo uthi uNkulunkulu uyodala kabusha umhlaba bazalwane, but usathane kuthiwa uyobe ngasekho. Lento le idea le sike sakhuluma ngayo ngaphambeleni bazalwane kulezi ifundo, imfundiso yaleli bandla laseKatholika ethi ababi bayosha inguna phakade sihogweni. Bazalwane ayikho lonto leyo. uNkulunkulu uzoqeda ngesono nalabo benza isono. Umlilo lo azowehlisa uNkulunkulu uzodestroy yonke into eyisono nomuntu onayo. Then kuphele inyango sathane nababi nezingelosi zakhe zobumnyama. Bangaphinde babe khona. They will die in eternal death. Ukufa ongunaphakade. So lento ukuthi kukhona abantu abazosha ingunaphakade. Bazalwane amanga imfundiso yamanga leyo ekhomba ukuthi uNkulunkulu nonya. If uNkulunkulu ezokuthi umuntu onenje iminyaka emincane ephilile emhlabeni mhlambe u30 years lo kade uphilile mase efa ayiswe esihogweni ayosha ingunaphakade ngezolo nje zeminyakana, that will be unfair. It will mean that punishment exceeds isenzo, which would make uNkulunkulu unfair bazalwane. But iBhayibheli lifundisa lonto bazalwane, lifundisa ukuthi ababe bazosha, but ukusha kwabo akona ingunaphakade. They will burn and they will be burnt up and kuphele kanjalo ngabo, kuphele kanjalo ngabo. And ngaleso sikhathi kuthiwa nokufa nayo yonke into iyophosa kuleli chibi lomlilo elobe umhlaba wonke oyobe usha ngaleso sikhathi uNkulunkulu ewuhlanza. Ngoba imi kanje indaba bazalwane. Uthi uJesu ku chapter 3 kuJohane, uma uzosindiswa kufanele wenze njani? Kufanele uzalwe kabusha. Ngamanye amazwi kufanele uzalwe kabusha ngamanzi nangomlilo. Nomhlaba sathola ukuthi nawo ukuze ungene kwi-final cleansing kwafuneka umhlaba uqala ucleanse ngamanzi. Sakhumbula ngekhathi sazamcolo kusikhathi saNoah. Umhlaba wonke wacoliswa emanzini bazalwane, signifying ibaptism umhlaba wadlula kuyona. Ngoba nawo umhlaba waqalekiswa ngenxa yokuwa kwethu. Kanjalo umhlaba uzothi mose uphinde ucleanwa futhi okwesibili uyocleanwa ucleanwa ngomlilo this time. Njengoba umuntu edlula kwibaptism ecoliswa and then bese aphiwe umoya ongcwele as signifying the fire. Uthi umoya ongcwele uyoshisa isono kumuntu aye ngokuthi umuntu abe ngcono abe perfected kuNkulunkulu ngokusizwa umoya ongcwele. So umhlaba udlula kwiprocess efanayo, while it is physical thina ku spiritual kuphinde futhi kube physical at the end ezisinikwa imizimba emisha. So yonke lonto leyo bazalwane ikhomba yona lento le. Then uMalaki 4 verse 1 uthi ngokubabheka luyeza usuku luvutha njengeziko, bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi, luyakubashisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sebawoti, lungabashiyeli impande nagatsha. Kepha kunina enilesabayo igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo. Niyakuphuma nitshakadule njengamathole esibaya, niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo, usho uJehova Sebawoti. So uMalaki lana ukhuluma ngani ngesigameko sokuthi while umlilo ushisa uzuba burnt up, ubhene yonke into noma uqede yonke into, then konke ububi bomhlaba nababi nosathane nabalandeli bakhe kuthiwa babe umlotha ngaphansi kweinyawo zabangcwele. When God recreates umhlaba omusha, bonke ababi they will be but dust ngaphansi kwama souls einyawo zabangcwele. uJuda 7 uthi ke njengokuba ke iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo, yalandela inyama imbe imisiwe ibe isiboniso, izwa isijeziso somlilo omiyo njalo. Ukhulunywa lana ngomlilo omiyo njalo bazalwane. Ngabe iSodoma neGomora liyasha inana namhlanje? The answer is no bazalwane.
iSodoma noGomora lasha kwaze kwaphela yonke into engasha umlilo waswacima. Kanjalo nalana uma ngabe uNkulunkulu eselokho ngoba iSodoma neGomora lalumfuziselo wento ezokwenzeka isikhathi uNkulunkulu edestroy umhlaba wonke this time. Ukuthi lo mlilo lo bekuthiwa uminjalo akuchazela ukuthi ngoba nakho abantu bayosha ingunaphakade but umlilo uzosha uzuqeda umsebenzi wawo uzucime kungasali lutho njoba ushilo umalaki for ukuthi ingasali igatsha nampande. Akuchazela ukuthi umlilo usha ingunaphakade but uchaze umsebenzi ozowenza ukuthi when it is burnt up yonke into ngeke iphinde ibe khona, it will be eternal in nature ukuthi ngeke usaphinde kube khona lo kushisiweyo. Now once that is done bazalwane sekuphelile uNkulunkulu esewushisile umhlaba wawuklina ngamanye amazwi. Ngoba waqala ukuklina ngamanzi ngisono sesivame kakhulu ngekhathi Noah uzoklina ke ngomlilo manje this time. Mase qedile ukuklina uNkulunkulu isono sonke nama traces isona engasekho uNkulunkulu awudale kabusha umhlaba awudale kabusha lapha Isaiah 65 verse 17 to 18 uyachaza ukuthi ngokuba bheka ngiyakudala izulu elisha nomhlaba omusha. Izinto zakuqala aziyukukhunjulwa zingene ezinhlizweni kepha jabulani nethabe kuze kube phakade ngengikudalayo ngokuba bheka ngilidala iJerusalem libe ngokwethaba nabantu balo babe yinjabulo. This is talk about bazalwane the new Jerusalem. uNkulunkulu esedale Jerusalem elisha nomhlaba omusha yonke into isiyintsha bazalwane konke sekukuhle isono sesingasekho ububi sephelile. Isikhathi uJesu uNkulunkulu akhuluma ngaso esiyokwenzeka ngoba bazalwane ifa lethu nali ileli lomhlaba. uJesu njoba umhlaba ubuyisa akawubuyisi ubuyele kuthina njoba usulimele unje unesono but uzoshisa awucleanse so that ezowudala kabusha so that ifa lomhlaba elasilahlekela ubuye manje usumuhle more beautiful than lesikhathi uAdam noEva bengakawe. Athi meqhubeka futhi Isaiah 65 verse 21 to 25 athi bayakwakha izindlu bahlale kuzo bayakutshala izivini badle izithelo zazo abayekwakha kuhlale omunye abayekutshala kudle omunye ngokuba izinsuku zabantu bami ziyakuba njengezinsuku zomuthi nomsebenzi wezandla zabakhethiweyo bami uyakugugela kubo abayekushikashikeka yize bazalele izinhlupheko ngokuba bayinzalo yababusisiweyo bakaJehova nabantwana babo bayakuba nabo kuyakuthi bengakangibizi mina ngiphendule basakhuluma mina ngiyakuzwa impisi iyakudla ndawonye newundlu ingonyama idle utshani njengenkomo uthuli lube yikudla kwenyoka ayizikulimaza zingachithi kuyo yonke intaba yami engcwele usho uJehova. In other words bazalwane la uNkulunkulu ukhuluma isigameko somhlaba omusha ukuthi iwundlu liyobe lidla nempisi kuthiwa ingonyama iyobe idla ini utshani. In other words akukho isilwane ezobe zibulalana akukho abantu bebulalana umhlaba uyobe uperfect bazalwane uyiparadise wonke. Athi uNkulunkulu niyobe nakha izindlu ayekho umunye obehlala nitshale kudla omunye but sobe sinikwe amaplaza ethu bazalwane esobe sihlala kuona sakhe izindlu ezithandayo zona okusho whether sobe zakhiwe ngegolide ngesilver noma yini asazi kube kuyinto kanjani but into emangalisayo amehle ethu nendlebo zethu ezingakaze za experience before. Not only that njoba sobe sakhile la sobe sakhe khona but sobe sinekhaya eNew Jerusalem as well. Ngamanye amazwi sobe sinekhaya in the countryside siphinde sibe nekhaya eJerusalem elisha bazalwane. These are the things uJehova azibekele abantwana bakhabo bethembekile. Imagine bazalwane solahlekelwa into ezinhle kangaka ngeze la emhlabeni bazalwane ziyizinto zala emhlabeni yikho uNkulunkulu athi asingawuthanda umhlaba nezinto zakhona ngoba if usithanda umhlaba siba izitha noNkulunkulu it means izithembiso zaNkulunkulu aziphili kuthina yonke into ethi phelela kwizinto zala emhlabeni but uNkulunkulu uthi bazalwane izithembiso zakhe aziphile kuthina asiphile bazalwane. Lento uNkulunkulu ayibeke la
izokwenzeka ngoba uthi mangabe ekhuluma uNkulunkulu ayikhuluma into eshaya eceleni but ukhuluma iqiniso. But lokho kuyothola abangcwele. Isaiah 66 verse 22 to 23 uthi ke kusukela ekuthwaseni kwenyanga kuye kwenye, kusukela kwelinye isabatha kuye kwelinye, yonke inyama iyakufika ukukhuleka phambi kwami, usho uJehova. Bayokuphuma babone izidumbu zabantu abaphambukile kimi, ngokuba impethu yabo ayekufa nomlilo wabo awekucima, babe yisinengiso kuyo yonke inyama. In other words, labazalwane, uNkulunkulu kwiphathi yokuqala ukhuluma ngokuthwasa kwenyanga enye kuya kwenye nesabatha linye kuya kwelinye. Lento leni ikhuluma ngani bazalwane? Ithi every month and every Sabbath so besihamba siyokudumisa uNkulunkulu. Now why lezi insuku lezi? Okay, le sabatha siyazi bazalwane ukuthi uNkulunkulu it's a sign of authority yakhe nokudalwa kwakhe. Okuchaza ukuthi nanga umhlaba omusha mewudala uNkulunkulu uyodala in 6 days nakhona and aphumule ngosuku lesikhombisa, siphumule naye this time. Asibona uNkulunkulu edala umhlaba that time, but kulesikhathi lesi ezeyodala kabusha so besi present sibuka uNkulunkulu ekwenza in our eyes njengoba izingelosi zazibuka uNkulunkulu eyodala umhlaba. Sizoba siza sodumisa uNkulunkulu ngesabatha bazalwane emhlabeni omusha. Okuchaza isabatha njengoba la apply isono singakangeni and liyoqhubeka ligcinwe after futhi isono sesiqediwe. Of which bazalwane libaleka lendlela ukuthi uNkulunkulu asikho isikhathi in the history of mankind or of the universe la isabatha khona elingagcinwa khona. Okuchaza ukuthi bazalwane it still applies kulesikhathi esiphila kusona. Now why ekuthwasweni kwenyanga kuya kwenye? Mufunda isambulo 22 verse 2 uthi phakathi kwezidalade sawo nomfula emaceleni omabili kukhona umuthi wokuphila, uthela izithelo eziyishumi uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga nangamaqabunga omuthi angokuphulukisa izizwe. Ithi lento bazalwane, ithi lesihlahla sokuphila every month sithela isithelo esihlukile. Uyithola kahle kuma versions lawa esilungu bazalwane, especially King James version lemi ngabe ikhuluma ngalesigameko lesokuthi kusambulo ukuthi lesi sithelo lesi sihlahla sithela izithelo ezihlukile inyanga nenyanga lesihlahla sithela isithelo esihlukile. Isihlahla sokuphila lesi bazalwane la khona esokwazi ukudla khona ukuze singafi. Every month so sifika sodla. Lesi sihlahla sakhumbula bazalwane ngeke ngakhuluma ngaso ukuthi uAdam wavalelwa benoEva bavalelwa indlela yokuthi bangabe besaya kusona nje basibonile. Ngoba kwathi uNkulunkulu abangabe besavunyela ukuya kusona isihlahla lesi ngoba bebedla kusona bayoqhubeka bephile ekubeni sebeyizoni. uNkulunkulu wayivala indlela wathumela amakherubha amabili. Kanjalo ke bazalwane esikhathini sokugcina uJesu uyoyivula indlela eya kulesihlahla sokuphila. Athi ke ngoba ningamkelile njengenkosi yenu njengomsindisi wenu nakwenza konke ukulunga nivumelekile ukuthi nidle kusona. And every month mesiya siyodla kulesihlahla so besidumisa uNkulunkulu ngento eyenziwe uJesu. Ngama imazwi lesihlahla so besisikhumbuza into eyenziwe uJesu esifela ukuze sikwazi ukuba nelungelo lokunika imizimba emisha nokuphatheka kulesihlahla lesokuphila. Ukuphila sokuthola ngekuphele ngenxa ukuthi sohlezi sidla kulesihlahla njalo bazalwane. Now kule part yesibili kule Isaiah 66 le ekukhuluma ukuthi izidumbu zabo abaphambukileyo ukuthi impethu yabo futhi ayikufa nomlilo awukucima. Kusakhulunywa ukuthi bazalwane la bayoba abantu abalahliweyo. Umlilo mususha njengoba kunendawo ekuthiwa iGehena dala kaIsrael. iGehena ingaphandle kweJerusalem la khona okulahla khona izinto bazalwane, okulahla khona izilwane ezazifile, izinto engasadingeki, kokuhlezi kunempethu. From time to time kokuthathwa umlilo kokushiswa ngomlilo ukuze nephunga lethu kwehla kancane le ndawo ishiswa ngamanye amazwi kwakuyi-dumping site yaka Israel. Le ndawo le ithathiswa kwababi abayoba njengaleso sikhathi leso, abayoba njengaleso simo leso saseGehena, ukuthi laba babi bayofaniswa nabantu abangcolileyo abafana nendawo yaseGehena la khona eyayihlala ishiswe ngomlilo ukuze kushiswe lokungcola lokho. Umlilo uNkulunkulu uyawusebenzisa ukuklenza iGehena eyumhlaba wonke njengoba
iyobeke into engcolile engcolisa usathane nayo yonke imisebenzi ayenzile yobumnyama. But lo mlilo lona kuthiwa ngokucime uyosha uzuqede yonke into kuyima usuqedile ukushisa yonke into kuyimana ke uyacima njengoba nalo mlilo okukhulunywe ngako Jude 7 lokuthu uyosha ominjalo osha up until uzuqede yonke into eshisayo. There is the symbolism esetshenziswayo la noma into isigameko esikhulunywa ngaso lapho Isaiah 66. But ukubalekile bazalwane lokho ukuthi siyathola ukuthi uNkulunkulu will create a new world ngalesi sikhathi lesi. Sesifike sigcineni bazalwane kwezifundo zethu. Now I hope bazalwane ngomusa uNkulunkulu we understood everything. If mabe understandanga bazalwane, go back kwezifundo and try to piece together yonke into ngokusebenzisa iBhayibheli likaNkulunkulu. This time uzifunele wena, uyivulele wena lama verse lawa and then ubuke ne history into masenzile. Now we're living in a solemn time bazalwane. I'm making an appeal kunina bazalwane ukuthi ngiyanicela bazalwane ukuthi let us make the right choice. Isikhathi esiphiwe bazalwane la sokuphila emhlabeni sincane ngendlela esimangaliso. Siphiwe isikhathi esincane sokuphila. Asike isikhathi esiphila. uNkulunkulu usiphe probation nje yalokuphila ukuthi asikhethe kahle. Asikhethe ukuphila bazalwane not ukufa. uJesu inkulu into asenzelayo nabazalwane ukusifela. Ukuthi singalahlwa bazalwane. Ekubeni uNkulunkulu esenzele into engaka ngoJesu aphinda athi nginibekele into emangalisayo ukuphila okunaphakade lapho niyobe ninakho konke enikudingayo and ayikho into enophinde nikhale ngayo ningabantwana bami. Mufundisa ambulo bazalwane uNkulunkulu esichazela izinto ezinhle asibekele zona. Nisa no Isaiah kanjalo. So bazalwane ngiyanxusa asingalahlwa. This thing yo Paul Lwesilo nesilo bazalwane, it's a serious thing bazalwane and singalahlwa if we make the wrong decision. uNkulunkulu uthumele le message at the right time so that sizokwenza inqumo eziphusile ezosindisa thina nemindeni yethu. Ngaso bazalwane singakwazi ukuthatha inqumo eziright. Sikhulekelane. Sithandazelane bazalwane ukuthi athi usathane lemefika nalezi ikhathe enzima singamhlubuki uNkulunkulu but sibambelele kakhulu sibe nokubekezela. We need each other bazalwane. We need to hold each other hand in hand ukuze sikwazi ukuqina kulesi sikhathi esiyakusona. Holding each other in prayer bazalwane. Ngathi uNkulunkulu anganibusisa nemndeni yenu as nifunde lezi zifundo as nithola ukuthi uNkulunkulu usithanda kanganani. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Amen. Sizokhuleka baba wethu sekhaya eZulwini. Sesiqedile Nkosi yami izifundo and we hope Nkosi yami against hope ukuthi Nkosi yami abantwana bakho bakuzwe ukhuluma nabo. Ngoba Nkosi yami sivula amazwi akho Nkosi yiwa akhulumayo. Ithembiso Nkosi emangalisayo sokubuya kwakho Nkosi. Nawo konke Nkosi yami okuhle osibekele kona. But before sifike lapho Nkosi kunezikhathi enzima ezisahleli phambi kwethu Nkosi safuna ezidlule kuzona. Sisize Nkosi usipha amandla okudlula kuzona nabazalwane belalele Nkosi la. Give them the power Nkosi to make the right choices Nkosi yami. Ukuthi abazalwane Nkosi yami bakwazi ukwenza inqumo Nkosi yami eziphusile basindiswe Nkosi nemndeni yabo. Sisize Nkosi yami asinawo amandla okuzenzela inqumo Nkosi ekanje. Asinawo amandla Nkosi yami okwenza ukulunga ngoba inyama yethu iwile Nkosi yami sizoni. But sidinga amandla Nkosi umoya ongcwele. Give us your power, the power of the Holy Spirit Baba ukwazi Nkosi yami ukwenza okulungileyo phambi kwakho. Sisize Nkosi yami nami imbala Nkosi. Ingathi Nkosi sengifundise kangaka sengikhulume ngaka Nkosi yami ngitholakala ngilahlwa Nkosi yami ekugcineni. Ngisize nami Nkosi nomndeni wami nabo bonke Nkosi abazalwane ngoJesu Baba sakhuleka. Amen.